dobrodošli u novi video na našem kanalu. Svi znate o čemu ću pričati danas. Rat je jedna užasna stvar. Da li je ovaj rat opravdan ili ne, ne znam, nisam siguran. Ali koji to rat može biti opravdan? Sami smo to osjetili na svojoj koži. Ja nisam bio tako mali 1999. godine. I znam šta je svet tada radio, a vidim i šta sada radi. Ostanite uz nas dok vam objasnimo 3 razloga što se ovo desilo. Ovaj rat je bio neizbežan da se desi pre ili kasnije. Po Rusiji je bilo bolje pre, zato što se više odmicalo to bi Ukrajina bila spremnija i ko zna šta bi mogla da uradi. Ali oni koji će najviše ispaštati pored Ukrajinaca i Rusa je narod cele Evrope. Ne mislim tu na bogatu elitu, mislim na običan narod, koji će ovim biti još više pogođen i koji ne vidi licemerje Evrope koja uvodi sankcije, ali ne onim sektorima koji ih najviše pogađaju. Nemci i Amerikanci recimo u nafti i energentima, Belgijanci u dijamantima, Italijani u luksuznoj robi i tako dalje. Licemeri. Rusija se za ovo dugo sprema i sigurno neće osjetiti posljedice ovih sankcija kao građani Evrope, a samim tim i mi u Srbiji. Inače, javni dug Rusije pao ispod 17%, najmanje od velikih sila. Možda ne znate, ali kada je počeo napad, isti dan su Izraelci gađali Siriju, Saudijska Arabija i Jemen i naravno Amerikanci i Somaliju. Zašto je napadnuta Ukrajina? Tuga je to što se dva bratska potpuno ista naroda bore između sebe. Ukrajina u NATO predstavlja opasnost po Rusiju, pogotovo zbog svojih ultradesničarskih pokreta koji vuku korene još od Drugog svjetskog rata. Verujte mi, znam šta pričam. A samim tim, država sa 44 miliona stanovnika ulazi u NATO, čija je jedina svrha dominacija svetom. Ponavljam, osjetili smo to lično. Propaganda zapada je na veoma visokom nivou, toliko daleko ide da su objavili video iz igrice Arma 3 sa sve američkim avionom kao napad Rusije i novinari postaju sve gluplji. Druga stvar je izuzetno bogatstvo Ukrajine rudama i poljoprivrednim površinama i nuklearnom energijom. Znači, enormno bogatstvo, a zemlja je i dalje siromašna. I treće, opasnost da Ukrajina razvije nuklearno oružje. Rusi ovo zovu preventivnim udarom. Ima još jedan razlog zašto su Rusi ovo uradili. Ne znam koliko ste upoznati sa tim da Sjedinjene države imaju 11 bioloških laboratorija na teritoriji Ukrajine i uopšte ih nisu krili, to su zvanični javni podaci. Rusi su uništili 7 za sad. Retorika zapada mogla bi se reći preventivni udar. Što se tiče samog rata, Rusi su ušli u ova prva 3 dana sa oko 50.000 vojnika, odnosno trećinom snaga koji su pripremili za invaziju. Dok Ukrajina ima između 250 i 300.000 vojnika, ne zaboravite da su se takođe i oni spremali za rat 8 godina. Rusi zaobilaze veliki broj gradova jer ne žele da civilno stanovništvo strada, iako to znači veću opasnost po njih. Što se i desilo, više puta. Nemoj da se brinete, ako budu hteli sravnit će ih, ali njima to nije cilj. To je isti narod, kao da ne daj Bože mi napadnemo Crnu Goru ili Republiku Srpsku. Samo kao i u Crnoj Gori strane sile se mešaju i prave razdor među braćom jer im ne odgovara niko jak. Albanci sa Kosova i Metohije postavili blokade i upozoravaju ako Beograd nešto pokuša da će ih braniti NATO. Evo, nemamo pametnije posla nego da idemo u još jedan rat. Sa druge strane sveta, Kina je narušila vode Tajvana i upozorila Amerikance da se ne mešaju jer se mogu opeći. Nadajmo se da i tamo neće desiti neki rat. Nadam se da vam je situacija malo jasnija, izvinjavam se ako sam malo brzo pričao. Ne želim više da se oglašavam povodom ovog pitanja, ali možda ću biti prinuđen da bih vam približio stvarno stanje stvari. I ne verujte velikim medijima, tražite alternativne informacije. Danas se nikom ne može verovati. Hvala na pažnji.